umunyepolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Ingabire Victoire Umuhoza atangaza ko ibyaha yabajijwe n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu RIB byo kuba abayoboke be barafatiwe mu bikorwa bigamije guhirika ubutegetsi buriho batabishobora kuko nta ntwaro bagira. Ibi yabwijwe ry'Amerika nyuma yo kuva kwitaba RIB. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda abahiye inkuru. Kuri uyu wa kane nibwo RIB yahamagaje umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda Madame Ingabire Victoire Umuhoza nyuma yo kuva muri iri bazwa. Madame Ingabire washinze ishyaka Darf Umurinzi ritaremerwa gukorera mu gihugu yabwira Ijwi ry'Amerika ko ibyo yabajijwe bifitanye isano n'ifungwa rya bamwe mu bayoboke be bafatanywe n'umunyamakuru w'igitangazamakuru mu bavute Oneste Nsengimana. Ngo haba hari amahugurwa bari abagenzi baje bafashwe ngo bakoze bashingiye ku gitabo cyitwa uko bakoraho ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe intwaro. Ikindi navuga ni ikijyanye n'uriya munsi wiswe Ingabire Day. Iyo zingiro ry'ikibazo noneho bagashaka guhuza ngo aya mahugurwa aba bantu baba barakoze n'uyu munsi wa Ingabire Day, bagashaka kwemeza ko rero kuri uyu munsi wa Ingabire Day ngo hari gahunda yo kubyutsa imidugararo mu gihugu yo gukuraho ubutegetsi. Ibyaha biremereye donc utekereza ukavuga utese abantu 7 badafite n'ibuye ukavuga ngo bashatse gukuraho ubutegetsi kuri tariki. Njye nagerageje kubereka ko ari ibintu bahuje bidahuje. Icyambere cyo sinzi niba ayo mahugurwa yarabayeho kwemera kuvuga ngo abantu 7 bari bafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi kandi badakoresheje intwaro mu gihugu cyowe na FPR tuzi imbaraga za gisirikare bafite, nabyo kumva ari ibintu bidafatika. Ubwo Ijwi ry'Amerika ryaganiraga n'umuvugizi wa RIB Umurangiratiri muri iki cyumweru yari yasobanuye ibyaha abantu 5 bo mu ishyaka rya Darf Umurinzi n'umunyamakuru mu bavute Nsengimana bakurikiranyweho. Bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibi byaha biramutse bibahamye uwagikoze ahanishwa iki? Ni ibyaha 3 bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3 n'5, igikuru ni hagati y'imyaka 10 na 15. Ingabire yasobanuye ko abafashwe bose uko ari 6 bafashwe mbere y'umunsi umwe ngo hizihizwe umunsi witiriwe Ingabire Day. Ingabire yasobanuye ko uyu munsi washyizweho mu mwaka wa 2016 ubwo yari afunzwe. Abawutangije bifuza ko ahajya hazirikanwa buri mwaka abanyapolitike bafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Ingabire agasobanura ko uyu munsi usanzwe wizihizwa kandi ko ntawe ubangamira. Ni umunsi wo kugira ngo abanyarwanda dutekereze ese ni ngombwa ko hagira umuntu ufungwa kubera ibitekerezo bye. Umushayidi arafunze, mfite abarwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye bafunze, donc abo ngabo rero n'abantu dukomeza kuvuga kugira ngo batibagirane, twibutse ko bafunzwe kubera ibitekerezo byabo, bafunzwe kubera ko bari mu rugamba nk'urwo nanjye nari ndimo mfungwa guharanira ko twubaka igihugu kigendera kuri demokarasi. Basanze nyine hari message twe twahanye uvuga ngo abantu bakore ifoto batizo ayo mashusho yagomba gukoreshwa yagomba gukoreshwa muri uko guhungabanya guteza imvururu mu gihugu. Ntabwo ari byo. Bimaze gukabya ko hari abantu benshi bamaze kuraswa ku mpamvu izo arizo zose zitangwa kuri twe. Dusanga nta munyarwanda ukwiye kuraswa kuko igihano cyo gupfa cyavuyeho. Nta munyarwanda executive agomba kuvuga kuko biteye isoni ko tukiri mu gihugu umuyobozi yumva umuturage agomba kuyoboza inkoni. Ntabwo ibyo bintu byemewe mu gihugu cyacu. Ibyo bintu bigomba gucika. Turaharanira ko ibyo bintu bicika. Niba turaharanira ko ibyo bintu bicika rero abanyarwanda nabo bazaharanira ko bicika nta bandi. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda asobanura ko kuba yabajijwe agahita asubira iwe byamuhaye icyizere ko na bagenzi be bafunzwe bashobora kurekurwa. Naratashye ndi mu rugo nta kibazo nubwo nzasubirayo kuwa mbere. Ntabwo mbona impamvu yo gufungwa kuko impungenge zanjye nari ndavuze ngo guharanira kugira umutwe w'abagizi ba nabi ndetse babaza Darufase n'umutwe w'abagizi ba nabi nagize amahirwe yo mbere batoya ntabwo ari Darufa. Muramvuga nta ntwaro dufite, ibibazo byacu twivugisha umunwa dusaba ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko. Donc urwikeko rwagombye kuva kuri njye ndizera ko bazataha kuko ntabwo mbona ko gusoma igitabo byavamo icyaha. Kimwe nuko umuntu asoma ibindi bitabo byose, ntabwo gusoma igitabo byagombye kuba ikintu cy'icyaha. Abantu 6 RIB yataye muri yombi mu cyumweru gishize. Nsengimana Theoneste n'abarwanashyaka 5 ba Darf Umurinzi bafunzwe kuva tariki ya 13 z'uku kwezi. Umuvugizi wa RIB Umurangiratiri yari yabwira Ijwi ry'Amerika ko dosiye y'aba bose baregwa yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Abanyepolitiki, abashakashatsi n'impuguke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba ubutegetsi gukora ibishoboka byose ikarinda ubusugire bw'igihugu
igashyiraho ingamba zizatuma nta gisirikare cy'ikinyamahanga kizongera kukivogera ukundi. Ni nyuma y'uko habayeho ugukozanyaho hagati y'ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda. Leta ya Kongo yo igashimangira ko nta gikuba cyacitse. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Ndabananiye akomeza iyi nkuru. Patrick Muyaya ni minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru muri Kongo, ni n'umuvugizi wa leta. Yabwiye itangazamakuru ko ibyabaye bitari gikuba, asa n'usubiza abanenze leta kudahita igira ikivuga kuri iki kibazo. Muyaya yatangaje ko iyo hari urwego ruvuze ku kintu cyabaye biba bihagije, ko biba bitari ngombwa ko na leta igira ikibivugaho ku mugaragaro. La communication ntabwo leta ya Kinshasa ariyo kamara mu kuvuga ku byabaye. Habaye impanuka Ilamungara, guverineri w'intara bivugaho kuko hariho igabana ry'inshingano. Hanyuma umuvugizi w'urwego rw'ibikorwa bya gisirikare Sokola ya kabiri yavuze kuri kiriya gitero. Twe twakoze iki? Twe twamaganye ibyabaye, tunabimenyesha bagenzi bacu ba Kigali. Nizera ko uburyo bugamije imibanire myiza y'ibihugu byombi bwakoreshejwe kugira ngo iby'iki kibazo bisobanuke neza vuba kandi byabaye ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari bigamije gushyira mu kaga imibanire myiza dusanzwe dufitanye, ariko birakwiye ko bitazasubira. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda rivuga ko abasirikare barenze umupaka ariko ko batari barigambiriye. Ryongeraho ko bari bakurikiye abacuruza magendu. Rinavuga ko ingabo z'ibihugu byombi zibanye neza. Mu kiganiro na radio Okapi yo muri Kongo ku mugoroba kuri uyu wa gatatu, Depite Mubi Dadi Saleh, umuprofeseri muri kaminuza zinyuranye n'amashuri muri Kongo na Afrika, n'impuguke Prosper Amuri bagaragaje ko ibitero nk'ibi ku butaka bwa Kongo aragakabyo n'agasuzuguro bikomeye. Uyu ni Mubi. U Rwanda rwagabye ibindi bitero byinshi ku butaka bwa Kongo. Turacyafite ikibazo cy'uko igihugu cya Kongo kivogerwa. Iki ni cyacu ubushotoranyi, kandi iki gitero ntawe ugomba kugipfobya. Gusa ni ukuri ku ruhande rw'u Rwanda biyemeje gupfobya iki kibazo. Igisirikare cy'u Rwanda na ambasaderi warwo i Kinshasa Vincent Karega barapfobya ibyabaye, ngo bari bakurikiye abacuruza amagendo, ni kubw'impanuka, ni akabazo gato. Ayo niyo magambo bari gukoresha. Uyu ni Amuri utangira akemanga iby'ubucuti bw'u Rwanda na Kongo. Hari uruhuri rw'ibibazo nibaza, kuko iyo tuvuga u Rwanda buri gihe tuba tuvuga ngo ni inshuti. Nibaza ese koko ni ubucuti cyangwa ni ikibazo cy'intege nke cyangwa ikibazo cy'ubwemera gato nk'uko Depite Munubo yabivugaga. Kugabwaho ibitero inshuro nyinshi bisobanuye agasuzuguro gakabije izo nshuro zose. Nkeka ko hari ikibazo mu mibanire y'u Rwanda na Kongo, gusa simbasha kumenya icyo ari cyo. Nibyo turafite intege nke mu mipaka yacu ku buryo rwose byakoroha kubigira urwitwazo ko bari bakurikiye bacuruza amagendu, bityo izi nzego zikwiye gushyirwamo ingufu bya nyabyo. Ikindi, hakwiye ingamba zifatika zo guha igisirikare ubushobozi. Saleh ashyigikiye byimazeyo ibyo muravuga. Entre nations, il n'y a pas d'amitié. Hagati y'ibihugu nta bucuti bubamo. Niba ari uko babyigisha nari cyane, habamo inyungu. Ahubwo tuvuga imibanire ishingiye ku ngufu, ubwubahane. Tuvuga kenshi cyane ko tugomba kugira imbaraga, ingufu zituma nta wapfa gutinyuka igihugu. Muri 2018 hari abasirikare barashwe n'u Rwanda, birangira bityo. Nta nubwo u Rwanda rwigeze rusaba imbabazi wenda ngo bibikore bya nyirabujwe. Nk'ubu hari umushinga w'itegeko usaba ko abana b'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bahita bajya mu gisirikare. Kuki ridatorwa? Hakwiye bene aya mategeko adasanzwe agamije gutuma tugira igisirikare gihambaye ku buryo hageze ubuyenza gihita kimukubita burundu, ntabyo gukomeza kwijuta nk'abana. Une fois pour toutes, pas qu'on continue à se plaindre comme des enfants. Depite Mubi nawe yemera ko hari ibigomba gukorwa. Il y a des recommandations hari ibyifuzo byashyikirijwe guverinoma kandi biremezwa no gutera imbaraga abasirikare bahabwa ibiribwa, umushahara n'ibikoresho. Inteko nshinga amategeko ikora akazi kayo, ahasigaye nta guverinoma igomba kubishyira mu bikorwa. Vuba aha tugiye kwiga ku ngengo y'imari. Njyewe ubwanjye ngiye gukurikiranira hafi y'ingengo y'imari igomba kugenerwa inzego z'imipaka. Kuri uyu wa kane twamenye ko Minisitiri w'Ingabo wa Kongo Gilbert Kabanda yahamagajwe mu nteko ishinga amategeko. Yagombaga gusobanura ko igisirikare cy'u Rwanda cyavogeye ubutaka bwa Kongo n'ingamba zihari kugira ngo ibitero nk'ibi bitazongera gusubira. Mu Burundi ibihuha ko urukingo rwa COVID-19 rufite ingaruka mbi ku magara y'abantu bitangiye kugira ingaruka. Kuri uyu wa gatanu bamwe mu banyeshuri biga ku bigo bibiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke bahunze baketse ko hari abaje kubaha inkingo. Umunyeshuri umwe yakomeretse bikomeye, abandi baravunika.
mugenzi wacu uri mu biro by'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya Eroje Birikaneza abafitiye inkuru irambuye. Abanyeshuri birutse batemesha kuri uyu wa gatanu mu gatondo nabo ku mashure nshingiro ya Rugombo ya mbere n'iya gatatu ni muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Bataye abarimu babo mu masomero biruka baca mu madirisha abandi bagundanira mu miryango nk'uko abarezi bavyemereye ijwi ry'Amerika. Abanyeshuri bagenda nk'abahunga bamwe bavunitse haba n'akana k'agahungu kakomeretse cyane kagonzwe n'imodokari igihe we n'abagenzi be bagerageza kuja mu kibarabara bataraba imbere n'inyuma. Byose byatanguye mu ndwi iheze abanyeshuri bo ku mashuri atandukanye bavuga ko basize amakuru ko incanco za COVID-19 zigiye gutangwa ku gahato mu mashure kandi ko zifite ingaruka mbi ku magara y'abazihabwa. Zimwe mu ngaruka batanga ibihuha mu mashure bashira imbere nuhugumba kubaterwa incanco ugabanya inkomezi ku gitsina c'umugabo yarangura amabanga yabubatse hamwe n'ibindi. Hari n'ababwiye abo barerwa ko abahabwa inkingo baca bapfa haheze iminsi mikeya. Ibi twavyiganiwe n'abavyeyi babiganiriwe n'abana babo. Kuri uyu wa gatanu vyagiye kunyurwa n'umukenyezi yinjiye kuri rimwe muri ayo mashure yatari kure na kure afite umwitandiro wera mu mutwe hamwe n'imodokari yaje batari bamenyereye kubona maze bibaza ko incanco zibashwaye. Niko gushobaduka barahitanana amasomero asigara yera nkuko twavyiganiwe n'abarezi. Jeremy Sibomana umuyobozi w'indero muri komine Rugombo yibaza ko ibihuha hanini abana bavyumvira mu miryango iwabo. Aho Nizigimana na Jacqueline Mukeshimana n'abavyeyi barereye kuri ayo mashure basaba abajejwe indero ku bigo bitandukanye gutuma ko amanama y'abavyeyi amazi atararenga inkombe. Twe dutangazwa no kubona abana bazindukira kuja kw'ishuri hama munyuma ukabona umwana aje yiruka akubwira ngo yabonye abazungu ngo yabonye ngo abantu baje gutera incanco. Ivyo rero nk'ubu jewe no musi umwana yayaramukiye aja kw'ishuri nyene mu gatondo ubu niho mbonye aza yirukanga. Twasaba abarezi dusangiye kurera ko botunganya inama y'abavyeyi kugira ngo ayo makuru maba abana bafise tugerageze umwe wese yegera umwana ariko byo bava mu mitwe. Amakuru y'abana batubwira ati hariho ibintu bazanye mu bikarto bashira mu biro nk'abarezi bo dutumiza inama bakatubwira neza uko bimeze hama n'ivyo bikarto biriyo bagasohora bakereka abana ivyo ari byo bakabereka ko atari byo bakatubwira uko bipanze natwe tukagenda kuvyumvisha abana bacu. Sibomana arongoye indero muri komine Rugombo yavyumvise nk'ejo. Twamaze gusaba abayobozi bose gutegura amanama bagakorana amanama n'abavyeyi kugira ngo babasabe kumenyesha abana babo ko ivyo bintu ari bihuha bitabaho kandi nibaza ko ivyo bitoba muri komine Rugombo gusa muri zone naho nyene imwe zone ya Rugombo vyerekana ko hari bihuha hariho abantu bariko baragumura abana cane cane ababwira ibintu bituma bagira ubwoba ntibashobora gukurikirana neza ishuri. Mu Burundi bijanye n'incanco z'umugera wa corona ntibonwa kumwe kandi n'abategetsi ku nzego zo hejuru. Umushikanganje w'amagara y'abantu Tadandi Kumana yemeza ko leta itokwemera inkingo zigirira n'abanyagihugu. Aha yahejeje kubonana n'abafasha mu gisata c'amagara y'abantu mu ndwi ziheze. Leta niyo ijejwe amagara y'abanyagihugu bose muri usanga atanu mwavuyemo. Incanco rero zarakozwe hari zo mugenda mubona twebwe rero nta kintu kibituzanira abenegihugu kandi turazi neza yuko uko iminsi igenda niko tubona tuti urucanco canke ruriya urufise ingaruka nziza nyinshi ingaruka mbi zuru nazo nizi kandi uko iminsi igenda niko habaye ingaruka barondera umuti ushobora gufasha uwo bateye urwo rucanco kugira ngo ntagire ingaruka mbi nyinshi n'ayandi nta kintu kibi ushobora kuzanira abenegihugu. Ariko ku munsi wa Mungu ushize umushikanganje wa mbere yatangaje ko inkingo za COVID-19 atari zo kwizera asigura ko n'abahinga bazikoze bataronse umwanya uhagije wo kwiga ku ngaruka zazo. Arenga iyo Bunyoni yari muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi guha imfashanyo imiryango 300 y'abantu aho nikora. Ikibazo urucanco rwa corona rwagize mu isi nzima waje gihutihuti abahinga beje kurukora ntibaronka umwanya wo kugira ngo bamenye ingaruka mbi bishobora gutera. Ababivugira mu ntamatama cyangwa bagatinya kubibwira bene gihugu muga murakwiye kumenya ukuri. Turazi ko urupfu n'imvane bijana ntihagire bazaba bitana ba mwana ngo none leta ntiyatubwiye ngo nitwamenye ibyo ari byo. Ivyo nuko vyifashe ikindi twovuga ko urucanco nuko abicanagishije bagarutse bakagwara n'ubuhera bagahwera. Ni nayo mpamvu rero tugira tuti nitwofata ubwo buhinga twumva tuzatahura neza n'abahinga bwabo badatahura neza ngo tubushire imbere y'umugambi wa leta twabona ifitiye akamaro. Abantu ba mbere batanguye kuronswa incanco ku munsi wa mbere w'indwi mu Burundi ariko nta mutegetsi n'umwe yuguruye ibikorwa by'iryosekeza byatanguranye n'incanco 500 zatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Kugeza ubu ibihugu vya Eritrea ku mugabane wa Afrika na Korea ya ruguru ku Aziya nizo byonyene bitaremera incanco zikinga umugera wa COVID-19 nk'uko vyemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS.
isi yose hagiye haboneka abantu ku giti cyabo, amadini cyangwa amashyirahamwe apinga izi njanjo bakanazivuga ko ibintu byinshi bitandukanye adafitiye ivyemezo. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho amakuru ya siporo n'imikino. Muri weekend byifashe gute? Jean Claude Munyandinda. Mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru amakipe abiri ahagararira u Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afurika by'amaklub azakina imikino yayo yo kwishyura mu ntera ya kabiri. Ejo kuwa gatandatu guhera saa 9 ku isaha y'i Kigali mu mujyi wa Monastir muri Tunisia, ikipe ya APR FC izahura na Etoile du Sahel mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere wayo. Umukino ubanza wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo kuwa gatandatu cyumweru gishize, APR FC na Etoile du Sahel zari zanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Mu ntera ibanza y'iri rushanwa ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yari yakuyemo ikipe ya Mogadishu City Club yo muri Somalia. Hagati ya Etoile du Sahel na APR FC, ikipe izakomeza izahita yinjira mu cyiciro cy'amatsinda muri irushanwa rya Ligue des Champions, hanyuma ikipe izasezererwa ikazahita yerekeza mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Muri iri rushanwa niho habarizwa ikipe ya AS Kigali izahura na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukino uzabera Kinshasa ejo bundi ku cyumweru guhera saa 10 z'igicamunsi ku isaha y'i Kigali. Umukino ubanza wari wabereye mu Rwanda, Darling Club Motema Pembe yari yatsinze AS Kigali ibitego 2-1. AS Kigali mbere yo kugera kuri iyi ntera yari yakuyemo Olympique Domicilisima yo mu birwa bya Comore. Tukiri umupira w'amaguru kandi ejo bundi ku cyumweru kuri Stade National Amahoro i Remera hateganyijwe umuhango wateguwe n'ikipe ya Rayon Sport. Ni ibirori byo kumurika abakinnyi ikipe izifashisha muri shampiyona y'icyiciro cya mbere izatangira mu mpera z'icyumweru gitaha. Muri uyu muhango wiswe Rayon Sport Day hazaba n'umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport na Kiyovu Sport uzatangira saa 9. Abafana 8,000 bakaba bemerewe kuzawitabira.